sunga iluta hi biak na sunga achupi pen hi hunhui ongtong ka hi Yesus siin ahi hangin ama nung talahi ama van tunga ka to in ahi hangin ete kala ongom lai ve hi biakin ki khop na a zong ama khongom hi chu nang ye ku changin note lai zanga ka omli hi chiin ahong kam champen amain champel melohi amain ichunge na te hong ngai be khilowin ete kyanga thu onggen ding hi amma in khongen mo lo dinga hong gum pa dingin nang hong sen tak wi ding hi bedeni kwa pan Jesus rem kwa khopi ya alut changin mihon pi te in anador na amasapen sihyang dipini tupiang te acingtak dingin uli etel hilaya ikikhomi ahizogin abi ilamdang ki nuzuite zuda mite obnologi duni ina to teta in ete yonghi ai hangin tua hulaya a Jesu pen ikhelowin tuma ma in zong akibang Jesu ete laka hongomi tuni ni pini in minni nei hi siang tho ni pini le gim chuang na ni pini hi lamdang sa kwai khatma ma ahihi achinom na a lungnom na ding ni pini le da na ding ni pini achi to ikibangi himahi atwa chi bang lian ma ahiya ikhop na ibol khom in imudi hi aken masa Yesu imipi ken beute pa toy na nga in Jerusalem kopi sunga honglut na iphok hi mipi wa pai na pen Lazarus matale merite kwa ahi bedani pan kipanin Jerusalem yakin siang topi akhir ni na sunga yakin sung hidinga lai siang tu isim te sunga Yesu yim thuang na le sina te isadinga siang tu kumpi biak na zong ini ni wal pai na pe Jerusalem kopi lim ala ibiakin siang ipai ini ni wal pai na pe wa main siang na bangin ngai sum te ka he Yesu ite lai sanga omin ite hongsui dinga ite kempe I kumpi I hinkwan kumpi I kwa kumpi le ite khaksiat kumpi ni Yesu in suasan Yesu I suasan na ahi ilasak na le ichungen na te in ama bebek di adi na isen di hichi khau takin ichiam na ilat bebe ini pai manina sinyal santumak don jagina Yesu muakin do dina khozana jina ta isakite yaki sunai pai jani jom gamlum lo di palo di lung sima Yesu to tenkhom ci tok yaki Yesu ni bina sinyal santu ini Wantu na pao petumim na hong ila kau na hong khang sakin hote kumbi Kristu kapatoy na di katoy di mukhi sinyang te ulpa hong tiang sakin ni simin ama suma nuntan na to ama kapatoy ton nung tinadingon hong huktain
amay ton tungin anong ta to pa ahihi. Tubal sinaw tetang komtahin. Mga tiyog lugar na layas siyang tupan simna ahihi. Tubal siya mga tumaang anak tayo. About the Jesus to akinay bedefay kuwa o oli muana atudog tiyangin Yesu in ruite ni amapay saki Yesu in amaute kaya nga namapayun namayo aom kuwa amapayun akiki lanuda namudinguhi akaw sa na kakiya nga ang kayun minita tubin note ito nga nakakatyo ang chile tupay dehi Hong Huaki pa ding hi chi un chi in awai kaki hi tu pen kam sang pa tu ken na atang tu na ding ahi hi tua tu ken na enun na kumpi pau kinyang siya na to lapile lano tuwangin hong pai hi chi in dayon tanuk yang genin ajihi Dunggoy pita kaya zong mapayuwa Yesus sol pangin ahiuhi Amautein lapile lano hong kayuwa Atunga apuante u apakiduk tiyangin Ama atuang sakuhi Hiyan pitayin apuante u lampia pauwa Potakin solbo hiyakin lampia apauhi Anong le amaya pay niyan pitein Daway tapat nga Hosana Tupa minin kung paipain Tupa nga tahin Vala sambar na Hosana Ciin aohi Jesus tem papisong Panglogo tiyangin Ako daun Lingpa Long Hinadua Hini pa kuway hiyam ciin akidohi Ibidain Galilegam nazaret kuwa pa na ahumpay Kamsa Yesu ay hi ciin adohi Hiin daw malu na talay siya to ay hihi
Itigaya amayin kong Diyos, ipagjakap ang pagbiyahi, ay telwati amayin, ay tiamingin kong pesanin. Humanong pagkapein, lapit ako'y apato'y nabago. Hosana David sa Asyan Minto